Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïohi University, Meghalaya. Chief Spokesperson ka BJP Meghalaya State Unit uba Kharkrang haka arpunre toray ujaliw arjar punrio ulaong ba Ïohi satya ya kanukanu ka daw ka ba pelong ya ki Paidbah jong ka Mawlai Constituency bakin Pdiang ya ka BJP. Haka jiakran bat kilat patay kubor uba Kharkrang ulaong ba menta baka BJP kaladon ya ka mandal lani ka syanat rekam bapura ha Mawlai Constituency kan sala ban say ya ukurtong uba biang ban penyekun ya ka election MLA ka ban sa longhouse nam arjar arpupra. Mulai kabai ba sensar di dalam presiden bagi vice president jungi ba teni but ni community ba nang ni sekhmat ba ni kemandal ku jungi badan pemulai kan 300 but pindakan mau the last MDC election kiwi political party ki kram Pdiang kertong but ki kertong ki Pdiang maki ki Pdiang haka independent of course backing but a particular political party kerita ke BJP ke banut Pdiang candidate pemulai but ketua kupor ini padon kita full fledged mandal dan mentah bila ada full fledged mandal we are going all out ban repo mulai but ni mata tin ngin sayo du candidate Pdiang ka apo pra kung ngin ong berbor we are working hard ka nawan ke BJP kam jutre tang por pak election marsendap ko election ka apan create pan ka election ban wan bagi layai tre but ni community but ni mata tin bagi jing lam jing ba sensar kumu president jong bandal ngila betul kam bat menora to kurtong jing ka apo pra ai ngam iga daw begin num Pdiang bun ginong mulai giwan kendu inga bat kiong ba pizza son ngi gata ngi osmo ta scheme ngi ko ko bon ngi gani tai ai tamangi ngi juyo ita ki scheme bi mata ki bring la sang sung tho ba la ki kwa man roi ki kwa man develop ya ka ying ka sem ka jongki I think so BJP is the only answer nam ta juki trend kan tho yer ko political party andai ki brim ta glass to kam tam ni glass kam tam ki badok ki ba rangli le kam tam hai ki to ki sung tho unta ba dadang ni hap kiyo ha ka jingim jingi nginam kam hi ka BJP kani di kamandal kalau live pun ki kamu kinong kitkam jo kamandal kalau kan ku ka kompanya jo ka BJP ka live pun mo then ki member ki don la ki spot ngut ki member ki don ko ka Mawlai kita kabak mai nak jikli jompi orang laki di Mawlai je Pdiang em ya ka BJP ka Mawlai kam dei ka senang ka ba kerki ban Pdiang ya kalu ka seng ka batmai te bangi pai lu ha ka pot ka ba mensua ka po ngio ya ka jing lai lu ya ka state bi ka congress ka ya sei ki kertong ha po Mawlai hadu lai pusan snem ka sei kam chim la di tat hadin jo ka lai pusan snem pat ba sami Kongres kandidat jok Mawlai MLA jok Mawlai jadi kumcuru mentah ka hapok Mawlai beliau kira sutu iki jing kedu harga yang ka snong ka thau harga ka imlang ka salang ka puli ka dang ni harga trei ka ta hakikam ba khot ki sutu bar bagi mentah ki ba mundon da ka wikala mali stang da ka BJP ka bala dengan ra ya ka roi ka pa ki jing dap jing biang jok ka snong hi ba ko dia kata ni mau ingin lah abang ong bah kemulai kamu Pdiang, malah kemulai kalau Pdiang, tantang sampai hausa aku perakum kemulai kamu Pdiang pasti ya kan BJP as a political party kamut penilai election mentah kan job not, mentah menu bala sistem mencuma pimla berkat ke BJP kan one sensar for West Bengal. Riu benar soal election pimla nak mundur kata. But as a political party BJP, we work from the grassroots there, and we are not in hurry. Kamu deh kata, bah kamu long aku pra, kamu sangat no. Ada political parties ki lek kata. Last MDC election, we political party yang long pemulai naik lek show. Bedak party sembel juga. Ke BJP kaya lek. So ngim deh kita kerja banyak lek, mentan job no. We will work. Nama lagi Paidbah, nama lagi kamu ki baduk, bagi brave hisugi ski in suatu. We are not in hurry. Kansim kala kansim por ini compare kata
tambah what we are kabang kementasi bang ladon da ka official mandal kabla menteri kam begini kini ka mandal jungi kini kan salis grassroots untuk pemulai berpun sutu igi beriu bon nilam igi beriu berkini ka mandal kan let igi beriu ngan batai tagi skim ka bakila dua bro sekatan pi terada jingtri sistem juki banyak one day ngomong lano tambah one day so kita dua identity how do you menurut dua identity of political party temun dalam syang kongres belak syari di Muslim temun belak aja ikut kasih shoot kan so that is all stupid talk tangan I don't agree with that. Hey up ruko shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko Pdiang balapin don kam up shwa namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo da ka ba shet da ka ne ko Pdiang kan tau bonjat ki jingpang Henry pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ko Pdiang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamaryang ru kan kta syo